wa comment a day my media ene Patricia Odo I ushamia from Madam Pat I from Madam Pata and Major Sopa na dia kwenye echia ya followers for nyina tie for ne ahwefo ai ye ni so bebre e kan se Nyankopon onto ne bo ase ai na o hira mo pa emfa emma yen ai muni hwa ye ni ho ya da master pa nyame o hira mo se mo ne ji programs a ye ho na da ne de nyina no ai mo hwe yen aseda PSA enkoma mo pa ai na meda management so ase hey prof ai prof o dana o hena se enkrama ne interpret ai esan wadaye mu ai imano sapon ai o ha prophet ba ko pe o ba wa one ni ni abema Elder Davis, Omo Davis, or Dame, baby, a movie I de enchia, Kessie, and Mamma Pa, my brother upon, and so I Jenim Boatin ba coupe, I never ma, any size, what's it? Yea, Medenchia, Emma Munina, Isaiah ba coupe, Minu ya mema we mume wo mo nchen ya na neji pa omoma meni eji yi pa enenti osoro Nyankopon onhyiam bebre emfa emayen eha eye adechie mu nsem na ohume live say dia na chese eniema etwagu ewo abefontentan no so no ai wonu ya ba na menso mede abesom mo aya abrantie bia ya friend of Fante comedy. I will attack President Mahama until I die. I will attack President Mahama till I die. Fante comedy. Asama okaye ini. Na sana yebekom no yerade abrantie ena ehe na no. Ai okeka NSEM bi ma yefre mu no na enam so ma yede kodowa no. Ekochire aban akukumu ai rade enchade yeyi no efi ho na one of his interviews na ochre ekwanya efa so a ema apostifo eche no a yede ne koye yentie kakra so that one ne be ya adwen e statement a o make ye hu ana say after that one no enya adwen. Well, yenkotie the reason of his arrest yenkotie bi na ye ba ye dede aka ebeto aso ebe ma comment bi fa sami jemfi won ti ye pa cho mo fa nchen omo senya apology no mu hia anya apology no mu hia abi na de no mu hia o ma chimi ena omo koyi video ni ba nti omo koyi no o ma edit baby a ye pa cho no ena omo ja baby a enipa no ka asem no nko a ena o se me omo ka jem se ena me so me pa me ko fa full video na apology wo me badam so TikTok no ya 24 hours ni free up video no ebeko me de na me se omo ja me ti atete won common mo sese kama me wa pe omo sai e ko detain na ma ya den ono akrakra omo de matuka mu hwi tu nungwa police station. Ya no that being. And yeah, I think say Tuesday, okay. No problem. Me consume na for credit me chi ane
omu su am ka chon so se we politics dia enioma we nyina account na eden e na me show mu nkura na mu kofi ntimi de na madwin nyina ne se adechi a omu be jame nti adechi ye me wa na CID ne ba ye se omu so omu me fa memra ti omu ba ye na obisa me no masem na said ya me kan yi me kan ne sa pepepe na me lawyer to na otwere owie no ma me kan na me lawyer so giye na kan ye na mo koma me ba bi tina ye me to what me wa na si ade ne ba ye se ya do court na am si asemu a obi aka ya pacho me amasan ye video apacho na me lawyer ka chem so me nsuro also by politics dia say ya na tie na say no Wednesday okay oka che mi nkran say unkun nipa video no undi obi atem onka kasa bia anti yanko ene sira to court na judge betna say omokan omasem before then no Tuesday no mochi wo no ya for mu say omobem wada mu ansa na de achi no na wo ya wo say wo da busafo so kasai da me kono me ne busuani bia kasa because na me minim say me ko because as me na me hu say me life no thread because ona mo na picture apie baby a ugina no na bongo ideas ne kalije o ma postu no mo chotro ensem hu ya fa ho ntimi na ma dwunyina ne say me ko no ma banti man krafie kura na me du on so ano mo gi mi phone no okay nti mentimi anye ko enti wo diri sa wo phone mo bi o ma wo bi so me phone o ma mama o ma mo bi to mo anya access to phone da bi sa no wadwe ye wo me le sa na ma dwene ye me se e bi o mo ma bi di a by see I didn't catch me so o mo form sankan ene on court na o mo ka na kama na judge ne kasa ya no kaso obema me bill wait 10,000 and 3 sureties. Yeah, no, Wednesday. And Wednesday. Okay. Inti, I was at an party in Pennyford in United. Wednesday, then you ran. Wednesday, then you mean, I'm sure MPP party in Pennyford. Be a much remi or Dankasa. And yeah, almost a new millionaire, Omubejina so. No, my yeah. Nasia the Fonso, ya Pamucho, ya bre, Adiasa, the way a party for Mudoso, ano, ya fan share or Chinano pa. And a party in Pennyford, I sure me say. No problem. But the anopa baby bibia. Ti unse anopa no. Utim se mitimu se party mpani for ne try but ase kwane bi bem. Otwe antwe. Okwa na we akwa na ebinum so ba no ka Fante. E try your best. But to be kwa no no, omusi we kwa obeba no, omusi we beba na me am ka cho mo se. Se dia mimi hunu no, omuhwe omu nkran bibia betima e Monday. Ya wada no kra no. From ya wada na me ka cho mo se da me hunu no. Bibia betima ye man because ye ma wo be kuada. Enwumre. Eti ya wada no ya me ba ho na no pa no be 10 11 no kwa na o mo mama start bill process no. Ele wo say de do ahwe do ade be ahwe be san ade be san. Yes. Eti me di kan show mo kra e se baby se da me hunu no e betima ye man de nti omo de omo try tambia ebe possible bia no omanya de ma tuma wie ti time ebe possible bia me pie nti ampa ene me wa na sia de fo no ba yese impeni fo na meet bill condition no na o ma kwasensan nti memra na o de me court na me so me kwasensan bibia ti na de me wa ha me de aseda ma mu nyina party impeni fo ni nyina ma kire mo odo a ya ka se odo a fiti de one o de me koye ebinum kura da ho party penifo ebinum da ho bi ba no ohumi ade we a o su no enti this is a narration of how Fante comedy got arrested a paya a faswa yeswa obra ade ne kwahye aban kukumu ena ochirechiri mu ade echire no na wan kasa no wa hu say your life is being threatened na wakọ
police station for safety. Ukwa ko report for safety. Na wako na yacho. So one kasa ye pel dada. Wow. Well, yen deep. Ewa ha. Now after the arrest, God being so good. After courts and investigations near the Adeno, at the end of the day, ye know. Now ye no. And ye beside and say, Fante comedy. Where they sure say politics, politics of one some now politicians be and anything concerning government. What can one say be? I was say, Henneha me meka minya did am kwani de no na me de ntimedi ai aduane awudi a emfono wona de aish obayere ho na wadi elo nti wase share minya kan I'm a politician, and so long as I'm a TikToker, that's what I'm going to say. I'll say it in the morning, I'll say it in the afternoon, I'll say it in the evening, I'll even say it at dawn. Was so Becca and you know, Mahama should get ready. And no one will Becca. Was so no. He's not tickled by the arrest. A money who enye nunsunti na ebeka na no atum, but then obekoso aka yentie after his release no the interview that he had tiasamo kai me I'm going yes, nationalization. Maybe we are politicians. We NSEM be aka. Coacoa no went man to Musana 70 million. I'm actually. Mete say, and I didn't see none be a sida. Be said I met now. Some Jimmy the money made that. BBNC in Kuni Palm in Bokron, me BBA, me a TikToker. It is about the TikToker Chumanso. One and a Chumanso. Menje contract sem koyene makodis kabi but ba comment section there almost Mahama sem there omenye share na mko kawa na sem okay eno ana meka position mewu me asem bia aka ntine post na won then akoso so na odabre munye me kwa am da say condition o size ni me wow so kwa na yere me da say condition o you say one idea na the shocker na me kwa sense ro me omuti di no and Musana 70 million am chirichiri me say and I dey see na na bi a Fante comedy ai waka ne ho ntam say wono de say wo be jai President Mahama e wa bra on kana sem de ai say commenters ne commentaries ahodo ebebe nyina say sa na mususu dwen dia ene he is sorry because of bekoswa aka. Now after this interview na okopie mu ewo Dr. Bawumia campaign office ama enkofo aka honsama kan everything ya the bear politics, everything ya the bear politics. We or show appreciation to ABR for who we knows could be said because now case politicians eba ministers, a lot of them eba because some who say ya children they showed concern ebi mo be sasa na for who you know ebe kom kra na ebi kra na either say Bawumia no ko ho ana say ni wunipa bi ekoho na all show gratitude for him and no de kopie mu ewo ne campaign office eho. But with this conference what to man wo gunu so a just say enya senketo a say for the fact say wa bwera Bawumia office no Dr. Bawumia who knows what they are thinking.
Yeah, pick no. In your video, you a crowd. Yeah, shady. At his campaign office after his release. Auntie, well, personally, I don't see anything wrong with it. But then, others too will find faults with it. Obiane said ye otias bibiase. Obiane said ye ohua de sifa. Obiane said ye o interpreti NSEM esifa. Way enye case bia eye criminal case. So we are there. Onye fraud. Ye man contract and we bleaching law and say why ye criminal case won kokum obia. So try didn't call two mono. Oh no and take kill no ba ku say cry. And no so enti me en kana no entum in any way. This is Fante comedy for you. So I will attack President Mahama till I die. No more no video no utie. Well, hey, FPNTV official so afe ena wode we fidie no ato hade the TikToker Fante comedy ena ocheche ni nsemu in an interview ekwan a faso ye beche no kochire aban akukumu ene yeyi no nanum ansama eno nsoso no ode ebetu dwa. And after that, so okopie mu ewo Bawumia a campaign office. And no one sam. And money aba the best sum. And no one am the best sum. Media and a Patricia Odo. We share me, Madam Pat, for frame. Me do bebre macra baby a ye pacho no ena o ma ja baby a enipa no ka asem no nko a ena o se me o ma ka je se ena me so me pa me ko fa full video na apology wo me mbara so TikTok no ya 24 hours ni free up video no ebe ko me de na me nim se o ma ja me ti atete won komo mo sese kama me wa pe o sai e ko detaining na ma ya den no akrakra o de matuka mu hwi tu nungwa police station ne ya no da ben and yeah I think say Tuesday okay no problem ti me consume na for ka credit ma chi ene o mu su am ka chon so se we politics dia enu ma we nyina account na den and I'm sure mun kura no mu kofi ti me de na ma dwen nyina ne se ade chi a o mu be jame nti ade chi ye me wa na CID ne ba ye se o mo so mo me fa memra ti o mo ba ye na obisa me no masem na said ya me kan yi me kan sa pepepe na me lawyer to na o tro yo wi no ma me kan na me lawyer so gi ye na kan ye na mo ko ma me ba bi tina ye but what me wa na si ade ne ba ye se ya do court na am si asemu a obi aka ya pacho me amasan ye video apacho na me lawyer ka chem so me nsuro also by politics dia say ya na tie na say no Wednesday okay oka o she mi nkran say unkun nipa video no ndi obi atem onka kasa bia anti yanko
ene sira to court ne judge bet na say omo kan omo asem before then no Tuesday no mo che wo no ya for mu say omo be mu wada mu ansa na de achi no na wo ya wo say wo da busafo so kasai da me ko no me ne mabusuani bia nkasa because na me minim say me ko because as me na me hu say me life no thread because ona mo na picture apie baby a ugina no na bongo ideas ne kalije o ma postu no mo twotwo ensem ahu hia fa ho intimi na ma dwunyira ne say me ko no ma banti man krafie kura na me du on so ano mo gi mi phone no okay nti mantimi anye ko enti wo diri sa wo phone mo bie o ma wo bie so me phone o ma mama o ma mo bie to mo anya access to phone da bi san wadwe ye wo me le sana ma dwene ye me se e bi o mo ma bie di a by see I didn't catch me so mo form sankan ene on court ne o ka na kama na judge ne kasa ya no kaso obema me bill wait 10,000 na 3 sureties ya no Wednesday and ya Wednesday okay nti I was at an party in Pennyford nyina Wednesday na nwumre no Wednesday na nwumre nya me shire MPP party in Pennyford bia o mo kire me odo ankasa ene o mo se nwumre na o mo begina so no ma ye na sia di fo so ya pamucho ya bre ade asa de we a party fo mo do so ano ye fa nhye o kina no pa and a party in Pennyford no assure me say no problem o de anopa ba be ye bibia ti unse anopa no utim se mitimi unse party in Pennyford no try but ase kwane bi bem o twe ukwa na we akwa na ebinum so ba no ba ka Fante e try your best but u be kwa ha no no omsi we kwa u be ba no omsi we be ba na me am ka cho mo se dia mimi hunu no omu hwo mo hunkran bibia betimi aye Monday ya wada no kra no from ya wada na me ka cho mo se dia mimi hunu no bibia betimi aye Monday because ye ma wo be kuada enwumre eti ya wada no ya meme ba ho la no pa no be 10-11 kwa na omo mamon start bill process no ele wo sa de do ahwe do ade be ahwe be sa ade be sa eti meme dikan show mo kura ese baby said that mimi hunu no ebetima ye Monday nti omo de omo try time bia ebe ye possible bia no omo nya de ma tuma wie ti time ebe ye possible bia me pie nti ampa ene me wa na sia de fo no ba ese impeni fo na meet bill condition no na omo akosensan nti memra na omo de me court na me so me kosensan bibia ti na de me wa ha me de asedama mu nyina party Pennyford ni nyina o ma kire mo odo a ya ka se odo a fiti day 1 o